Uwekitinisa President wa National Unity Platform Mchakaranye na leader wa opposition Joel Senyonyi buri mu kitinisa cye hati nyowe kine kintu kinakunda ngo muntu kwekora iguru noriye korra waba ocuri waba fire iguru tarokoro nanisha baterera hange ndaro zamani munonga ahabwo kazi kuri yaha indaro zarahanga ostera kutini ituma abo kwenda rezo ekinazi batereza no kugira ngo Kereya Chopa akaba umukazi ubagamba ho mbiburi ngo mukazi w'umutima nayombekekaye ekifa mutima chenaki iwaba uri umukazi w'umutima nayombekeka yawe ukunganya abantu bingi kandi uyorora abantu bawe nanaharushwa umukaha bagire bagambaho wengenda kumusima Kereya Chopa abupa nyewe kuko ini yagamba His Excellency niwe tindya chairman wa district konkani ka kujenchara honorable minister kuyaho ndyanka mu wa Kereya abo kuba umbanda Kereya Chopa ya kwasereho akinsa kuya hasi mureba nyine story nyingi no mu mukatino byari yanagamba story zanje buri umwe nazimanya nkamukunda ahabo kutashorora mudini omunganda ningashi no myaka Kereya Chopa akaba ari umukazi w'amazima umukazi arukhabara umukazi w'emico kandi umukazi arukwendeza wende nyenda iwo ryaha wabuyizire kuzika ogire cyo wayega urebe iwe ahakuzika w'ekidinisa Kereya iwayega hoki umutwarize yawe umugorre yawe umugambire yawe n'umufamily yanyiraho kugenderaho yine cyo uri yambere abantu abarukera ubujuruzi ko president w'ekibina yaho ubujuruzaha chairman wa district ngaho ubujuruzaha rufita kazira ryaha abantu bona bazika abebitinisa rero hataho koko wagira umagaragezeji umanya muhire cyo wasiga wende nyenda kusima Kereya no gotamburire nyenda kusima wakorire nyenda kusima emirimo y'wakorira umunsi nyenda kusima nanago babuze botuye notwa niwe kangambira ati chairman nyenda kwesibisinjo yona byete byo kuzana Kereya nazana ndishi iwe isindiro kando atanakuta munyesimbisinjo ati nyine ego wanjaho kwizirinjiro mwe naho kandi mazima yanshoborera namwetegereza konka abantu bona Kereya nuko akubabena isimba n'ubyakwari mu politics ko benora no mukazi uri kugira cyayongeraho ahabandi ningashi icyabantu bakasa kumwegaho mwenu basebona banyabo ito turiyo mu government n'amazima turiyo mu nseji n'amazima kunkataro kintu kibi mu nseji rwango n'ikintu kibi wabwa no mukigana kuja turwango nimbi ateringo mu nkatipa yegoriro mushenyi nogera itima ogera rwango ogera umutima mbi oyanga abantu oyanga buri omwe kunka izoba ryawe ryahika shaha munana abantu batamuziga karaba hari benda karike ko kwahura ba MC hari baganga mweni iguru yo muntu noriye korra kandi nani bashaba imabija kushendekerezaho Kereya no kwasa kabagambere kaye no kugira ngo twine kwega okugira ngo omutwasaje no kugira emico harumfero iwagire emico harumfero ebebe byo bina byo butegetse manya bihabyona ubwire bwa kampini kubushika tuzahantu bugamba abantu batera karuru obakuca mu bakagera ki rubakahereza konka mbero nani nyenda kubashaba basebona banyabo ebintu bibi echo kwanza cyabyona amagara gitu agutwine n'amagara gaturubi yobu narwara kabagambo bakandeba kiya ndebe kabagambo n'umwana wanje munonga nambara nebyanagamba egumwe kamba mwine kunkanyonkiza na musigaye nashuma na musigaho ngatimanya nabo kwari ajunwe ncuru abo kwayaja ngurita abantu babenanaka ngwabe yaberekere kwabenanywa mizi so mwe no mujuru tabanya kubona bajunu mwe nato mwakorata ikaba singo saba dikoni yaza kongera kutendereza ikanisa iguru rya shemerero hati uwekitinisa Kereya bunarwara karwara ho bwire buringwa kandi ubwire kukumira ubwire ubunarwara ndwe namanya ngo umuntu wena
nubo inamani wabuchuri wargo wabura waje wabura amani gakwaho rahanga yacomu akahuhamu ahasigara erakune kwato mugongo nangwana nito ku Rwanda offices bakwambajira kumanya hati uguruwa movement uguruwa national platform uguruwa PFF uguruwa FDC uguruwa chi ebyo byona nobikora wabo kinamani okiro mwiso kandi rahanga yabashwira konkara hanga yabatakaciro yawa yashazere makadanti ihoroja kuboti hatu mubishoro musitore ya munywano wanje his excellence Kyagulanyi ubu yanagamba byamira akafomu umwaka tunakwata hato garuko rebe Kyagulanyi weshaheji nureba ngo hareta nsombango konkani kimanyisa nayegamo okwechondeka emicwe emitwarize okuyagezere okuyashabira umukazi akamweshengereza akamweyanjurira akamukora ekishikira kunkeberebi obundi twabakira bato eminyeto noyina ngo gosabana mingi kandi abana mingi ogire bintu ngabya doctor ahakazire nihe bya haji kandi myanga itakashikira nangwa nuke kubera government obwire bwayo bwahika ubukurwa hunerwa umukasheshi ayitwa gamera ni ranga yajya naco ninye no bezo ndijo to kubasa no bwo koine emundu zkwingaraki no bwo koine bizungirizi no bwo ko oryota government no jergaho haza hondisha konka mwena hati government endije yija iwe oruho yakusigoryota ningeri yija yakushangoryota ninga yakushangora iki wendo wasebona abanyabo abebebeze nabareba habinja niyo bigambo byanje tibingi munonga turiyo mbwire ugomere okushendekereza kereya witu ingenda kushaba bembeze bano mangoro cyamanero sisiri okugaruka higuru oyemerere kwanje akayine binareba cyabana bayero sisiri bari aho magomborora bari aho emero aha mushitame bakansarazi ba district na bakansara baha magomborora atamukansoni mu memerera bari aho nimwe mbanjure takarga hakanu mukajya mucemani yabaki mwibare baciye paso rero aho cyabana ni buri aho baciye paso rero si wanduze abakwatiriri hange ayero situ abarya hamwe emerere turebe amashita gawam ninga mwabishara ananja tamashita gawam ninga mwabishara mwenu bacha manero si wanu na ero situ abarya abebembezi abija kushendekereza mugenzi wito mwebembezi munywano witu imwe nani bashaba mwemerere abakwatirire hangeri imwe tubarebe aha hati mwe bari munonga nigenda okwendera nukubashaba basebona abanyabo okugira ngo abantu mugarikayo mugariko kwa imwanuzi mugende no busingi kandi aba bari aha itabe byo butegeki barayitare Kyagulanyi no musajja wo bamwita Bright Muhumuza andawanya nyo mu studio oyo abanda wanya nyo ati ayogera amasanyarazi kacabisha ati nore yakayagamba na mizi kandi yayegwa kumanya ngwisindiro district nito tutungere sente ezirukirayo umwihangari yona ezitukuza kutunga mizi buriseru zitu seru wendemwe buriseru neza kuza mutapu ya mizi kana mizi ngarugaru bivakagera kajya hano mugarani garabo oyistiba Kyagulanyi ekizibu cy'amazi sindiro cyawe ndeyo ati nakakwenda kuchimanya nota kutegereza ukutegura isindiro abukuba ahantu abantu bingi uko umuntu uri isindiro namanya munagamba kintu cy'amizi namanya ngo umuntu yagamba ngo isindiro tutwine mizi ubwo nabari umunyashuba aho kuba mizi ngarika kagera na mizi mingi igaza kuzo museru zigwendemwe kandi takazirondo zikuru so hatende shonga ndishimwe kwanega ngo kaha rufuru yari kureke kuma kushwaza za persona kwa wakisima rodera hangeka rozamani nichetu baba nakunda Kyagulanyi ubwo aturiyaha ya speech ye tiyajanze konkano uhura ibi gutegeki biha obwira kubura tuza kubizamo abo kubita isindu ufitera karurugito ufitera karurugito kamazima wayendo yange nibo ikizi ngira ko narike ngo zahariya utora no workwenda nanane tora no workwenda rero bararangire rwarageki rwaragiki ukajya sukare byo gamba cyo kagamba kiriya ugatera urwari ibyo tukuza kuyamba kandi tukuza ko what's the Kyagulanyi utuntu kuma muntu kuna kandi twekidinisa
itwe ngisinjiro tino kutora kuteganiza nijo ko banoyije okwetegereza najya tumuhereza se cyo kumushisha azo mu radio ya speech yagende ukamanje ukagamba abantu bakurira twine shungani na kampini za bachiyoje okampini ngabantu barumwe ugambe wa confusing umuntu arakunde yakora barabata kunze yagenera muzeyi wa kazi wechikofira abo kuba ikumi birabura mukaga muzeyi arikahi aryabaroti aryaho wende nyenda ukendera ndukweta Westinisa assistant RDC aje mubanjurire nyenda iwe musikazi tumaisa muramba gamba buri kimwe cyo nukigambira nutatu buri kimwe cyo nukigambira nugambira ikikwizera abo kumuzindaro n'ingwine kandi ninye na yita RDC so cyo cyawetu so Westinisa RDC nari mshaba umuyobozi wa government kandi umuyobozi wa president oramusi abantu konga arukuza kuramusi abantu wona ari wa minister tarumu ari itare kandi ubari itare yantuma yanjira ngo mujekere Westinisa kabagambe yambereze bahasaye ngo nikuhereze kandi yajankara rwe itare kwa gatanu kwa mukaga nasa kushikaboneka yawe kandi nanye ko muntu gaceyamani nanye base yaje nakireta abo kubane yo mukago nikunda mukamunyikirize ngomaho nyendeze umugenzi mukama amuhereze ecumuro ecirungi bambagira gusora kandi namazima ndabire mutire cyakanisa umukaruka yenaremu konga kana karuraka kwije cyaguranye utanda humu muko hawo kwatire sona urugano wange atasina uzunayo buryo na kapara itabango maraka timoreta na buneta na muta president yayanga ino opposition yayanga yo mureto yo tubuza kumureta so mbeni umukarura kayinare mu mwihanga yona baje pasonize ba LC5 mu mwihanga yona abo gukora kurunji ukajina yanagamba tini musomanguzi tini yabutuga tini kurisaguzuga tini muyayi cyo cyo ko yabanta abantu basire bakande mu kire cyakanisa n'umuntu wanje ko yasindiranika speed yatura yaza kusheje ati ogwe nawe ayikiriza akatyamani atabona kwerekana baho aseje kuchukura basenye kugero ko rero ko rugirebo cyoroze urunde ko ndiyanze no japu kimaye cyo ko rakwaje chairman wa district ya Tamba aterunga kwaje unajeje badalika kwiyo ati nayibuza bayomera yowe bayomera ati asema nabanyabo nabeshengereza government eji government ebiruya gongani itwe areba ko of course na nyibintu bando kwikiriza tutera muntu mboko ukakutera umutsiya gaso kamutera busha ati cyagora ngiye saba hitsati na dowe rusenwe nyoye basaba hatire cyatwisa bayo babazi bagabe bintu byabo baje gonga kandi na nimwe bamwe bagira ngo rabaha iyo bantu bara bagira ngo torari iyo bantu badora utajuru mutomango government jorobere ubwire bwo ubwahika ikintu cykwata kandi wazo mu government ni urubembera nabo kwano yena nabagamba habwa hangani hangari yanjye umugezi mukama amuhereze icumuro cy'uruki